Hallelujah. Au nei tai au ia o lo te lo le a whao pel tatou series be o na iai. A whailau ia te oilo tuspaia. Ma na ile su e whaatasi ma au ile tusi o le mua Peteru lo nam tau pe wha. Ia o le ala a whao pel tatou ai tau le whai upe sulman wha. Whanata mai whai upe sulman le ono wha mole. Mua Peteru e wha, whai upe sulman wha. Whanata mai whai upe sulman le ono. First Peter chapter 4 verse 14 through 16. We're continuing on our series called Watchful in Prayers. Watchful in Prayers. Ole mataala ile tatalo. E peona yele amataino le tatou tausanga nei na tu atuai le theme lea ya ole theme ale wanwe nei tausanga atoa. Ia whaafatai fo ile atua atonu lewa feta hui le lei ma le nei fo i vai tau lo tatou iai. E tāua tele I leo langa au auno se tagata Kerisiano o le mataala matatalo I vai tau whapene. Say amen. Yeah. This is the most important thing of any Christian to do, especially in this season that we're in, is instead of being scared, instead of being worried, instead of filling yourself with all the bad news that the news is spreading and social media is spreading, we should be spending time in the Word of God, Amen. Being watchful, being alert, and continuing to pray. Because the Bible says that in the latter days, many people will fall away from the faith. And as I explained, it's not talking about the world, it's talking about people who are in the church. In the latter days, those latter days we're getting closer and closer. It says many will fall away from the faith. But the way that we can make sure we're not in that huge group of people that fall away from the faith is if we spend time right now being watchful in prayer. Say amen. Ia tatou mataala I le tatalo langa lupa tuspaia e le ao mai aso muli le aso e ngata ai aso ia whamea e pa ua e se tangata mai le whātua tua ia Yesu e leo tala noa lai tangata lalangi o leo lo tala noa I tangata whātua tua I le tua me la le whamalosi atua I tatou e kālesia ia tatou whamalolosi a mesil vai taule no lo tatou iai ia tatou whautauta ia tatou mataala I le tatalo. Say amen. So prayers now. You might think, oh, I don't really need to pray. Some of us, we wait until an emergency happens, then we pray. But here, being watchful in prayer means praying in season, out of season, no matter where you find you are, whether you're on the mountain or in the valley, we continue to stay watchful in prayer. Say amen. No matter what you're going through in life, don't wait for an emergency to pray. You need to pray every day. Paul says, pray without ceasing. Tatalo malele au noa. Say amen. Nena na tika malosi tu etaja kalesia e lua me faingo fie e mafayo na tupu ai pe fa tupu teleina il fa tu tu tangata o le tatalo male faitau lo na tuspaia. Say amen. Amen. O le fisili la fel me anga ya lo tele lo taimi. A fa tele le social media tele Facebook o me langa tupu ya lo vai aso ke au vai. Ke ia fa me o fefe o maka o doubt o ma salo ile tua aisa tele taimi alu me le au nga ai le tele taimi alu upo le tua nele ia fafanga I tatou anganga fale anganga ia malosi ia to anga tatou e faitau upo le tua. Say amen. So today we're going to continue in that respect of how a Christian should be watchful in prayer, because like I said, bad times, they're ahead of us. You may feel like it's here now, but the Bible, Jesus says it's going to be way worse than what it is today. Yes. And when those days come, here's the question: how do you respond as a Christian? Will you be prepared to enter into those last days? Because you're not immune from the evil the devil's works. You're not immune from the temptation of the enemy. Say amen. So that means rather more right now, it's very important for every Christian and every believer who follows Jesus to continue to be watchful in prayers. First Peter 4 verse 14 through 16. Fai maua manai tato fai tau tato tu Samoa fa mole mo Peteru e fa fai upe sulman fa ngata mai fai upe sulman ono a fai mau vala mai viele tua tato fai tau ai ia fai upe ana ino to ono le suafo keriso amuia o to awa lo tu mai ya to le nama le tua o lo fai o ia e la to aua vi ia o to Aua foi nei ala o na whaatinga ina so o tō ina ua whasioti tangata e ngaoi e a amio leanga o ina ua siasi fua I mea a is tangata ai a whai whaatinga ina se tasi a la o ia o le Kerisiano aua le maa siasi ai o ia a ia vivi atu I le atua ona o lea lava mea. Amen. New King James Version, if you are reproached or insulted for the name of Christ, blessed are you,
For the Spirit of glory and of God rests upon you. On their part, he is blasphemed, but on your part, he is glorified. But let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, or as a busybody in other people's matters. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. God bless you in the reading of the word. I want to speak on a subject that's simply this: the difference between suffering as a Christian and suffering as an evildoer. The difference between suffering as a Christian and suffering as an evildoer. Ole esesega o puapuaga o tagata Kerisiano, ma puapuaga o tagata amio leaga. Langa le upu moni lava e leo puapuaga uma tatou te uiai o me whaatanga mai ele tua. E ai isi puapuaga e mafua mai ono filfilinga sesea tatou. E ai isi puapuaga ma me kako ke ki ngai ongo kako a filfilinga sese. Kako lava amio leanga. Langa awana ifa pense se saulo ile atua ona amio le leila ia le lango la ongal tuspa ia tato wa amio le lei ia tato to anga faitau tuspa ia ina ia amio ton wai tato ale upu moni lava e fa oso mai lava le ali o neila lo langi tama fai fa se tato ale filfilinga na ia te oe langa awana ngalo ia te ole fa oso songa le ole anga sala ale fa ole anga sala ole taimi te filia e fai ale fa oso songa ngai fa oso swai oe. And so temptation is not the sin in itself, but it is when you oblige or when you actually do whatever that temptation is, that's when you sin. And so every day you have a decision. You have a decision to make, because we always talk about this spiritual battle. Olo yele taua fale anganga leo lo tupu itotono ya itato ole tu ole anganga male tu altino fiam na altino ye fayang me altino ai fiam na ole anganga itato muli le anganga ale filfilinga na onaya te oe ele mafaina tato fa pe o mailo le tua o komeki lola inga e paia ma e amiotonu le ai e faio filfilinga ai le tato faitau ele o puapuaga ma me uma tato te mafatia ai ma me tato te tinga inai o me mafua mai le tua ai mafua mai tato filfilinga sese mafua mai me tato te failanga le tangata ti nganga vava ai atu wa aveso le falmai ono le tau mafai me le tauna tau mafai ai la lava fai me fim na o ya. We have to make good decisions. We cannot keep, it's like praying to God, asking God to heal me because I want to continue eating the food that I shouldn't eat. You can't do that. And I'm trying to really, appeal to us that we have to think it's the same thing when we get kicked out of our house, or when watu ngele landlord ku ya ku fapea o eselo malfale wo ongo ngei masinga ile koko ngiele rent ngalu la ia kangi luma le tua so swangi mai alef sili mafua mai ya o se filfilinga le tua po o ya ngai kele fa maungi kongi ngalo rent. See, that's why when you read this, Peter is addressing this, that not all sufferings comes from God. Not all, some of the sufferings is because we read that in that second verse. Make sure you do not suffer because you are a thief, because you are a murderer. We need to make sure that we're not suffering because of our own poor decisions. And we need to be responsible, church people. We have been given this life to be good stewards of the life that God has given you. Wal fia tato e oe e fa ngale kupe e fa ye la langi nga o maile ye kangangi le tu se kupe ko kongi ele rent ai nga lava le leia le shaki nga va ko kongi ele rent ai ongo o e lava malo fa tamalo e alu fa alu umal kupe so se me alu ai awle fa mua me kan fa mua na kako maila ia makako kangi lu mo le tua so le ya fa fen kako kangi le tua o kako wa filfilinga se. Two kinds of sufferings. Now we all understand the first suffering. The first suffering here is suffering as Christians. O puapuaga, o maftiango, tagata Kerisiano. As we talked about this last week, that every Christian will go through suffering. Whether you like it or not, every single one of us, ele se tato, ele fa pela ale wia ni puapuaga manifangata, e ui matato, nang leva mai tuspa ia esusulu mai le lai lunga tagata amiotonu, matangata le amiotonu. The sun will shine on those who are evil and those who are righteous. But here's the thing, we need to make sure that as we follow God, we endure during those sufferings, amen? That we are steadfast, that we hold tight unto our faith in God. That's why the Bible says here, if you are reproached
for the name of Christ. That word there, reproach, is to be insulted. Afai ua upule angaina o tō ono le suafo keriso. Eleo se suafo se tangata. Eleo se suafa makayo se ainga. Afemai upule angaina ono le suafa o keriso. Ia tato malam lama menga famei amu ia o tō. O le fsili whawhenga whapea mai Peteru amu ia oe ono le upule angaina o le suafo keriso. Pai upuna so e mai awao lo tu mau ya te o tō le nganga mamalu o le tua. Amen. Amu ia o tō pe a whai upuleanga ina o tō ona keriso mua aisa awa o lo tu mau ya te oe le nganga mamalu o le tua le wingal whaopunga lea e loe tangata pe a whai wa upuleanga ina o oe ono Yesu e loe tangata wa ya te oe le nganga o le tua. Because church, we are a people of the Spirit, especially in this time. This is the time of the Holy Spirit. But my question is, do people know that you are a people of the Spirit? Do they know that you are a people of the Spirit? And this is one way that they can actually see that you are associated with Jesus, that you are a people of the Spirit, is if they insult you because of the name of Jesus. But the question is, are you being insulted because of the name of Jesus? Or are we quick to run away? Are we quick to build peace? Like, hey, look, yes, I'm a Christian, but you know what? We don't need to go that route. No, you need not be ashamed of being a Christian. You need not be ashamed of being a follower of Jesus Christ, because the Bible is clear. You will be insulted. And when you are insulted because of the name of Jesus, blessed are you. Amen. For the Spirit of the glory of God rests upon you. Te lo se tala masani ngal wenga tau pe fa ngal wenga I lua tato I loa le asol pentekoso le asol na fio mai ele nganga pa ia wa fa tumuina ia la wa apostolo ya male se laulo sfulu le sa fa talitali le potule pito lunga ya le tato I loa le la wa alu lo le ngal wenga apostolo ia wa alu le tala inga o Yesu Keriso le la tato wo mai le ngal wenga I fa mai wa tu ina tu nei Peteru ma Yohane le fale pui ono le ao oina ma le tala inga o le maliu ma le toetu o Yesu Keriso. Femei la ua o le tai ao. Ua wha poto ina ya Jerusalema o lato alii, o lato toe ina, o le au tusi upu, ya ma le au whaitau langa sili, ya femei ua mai neila o le a whaile whamsinonga a Peteru ma Yohane. Femei la ua lato a amina Peteru ma Yohane ma wha longo lai lato ofisili. O lato ofisili femei, o le a ea le mana, po o le ingoa o ai no o lua whaia ile nei mea. O le alo o tala noe le mta upe tolu lena toe whaatua e Peteru ma Yohane i al tangata le sa pipili. Leo o lewa na nofo I luma o le malu leo tato loa le pese le masangi pese aura ma a rio le ai au le swafo Yesu o te tui natu ya te oe whaatonu ina I oe te tu lai ma e savali. Lela o vava ai nei telo tangata o atu umal moto tangata ya lela o pe o le fia ia au fai taulanga sili e tonu malu. Lela o sili ngia va fa longo sili o le ale mana po le ingoa o ai no o lua fai ile nei mea. Langa awa nei ngalo ya te oe o lo alu atu lalo langi o lo pese I luma I o lo launga I luma I e mo I lava oil tangata Kerisiano a ngai ke alu ma avele swafo Yesu Keriso. Mea na I e fata ua I lo moli mau. Awone avea tangata nei e kalesia tangata loto lua tangata e amio pa ia le asosa ai ese le amio le verso atoa langa ngai ke felwa I male swafo Yesu Keriso o le mea ke alwai o sili ate oe o susulu le swafo Yesu Keriso po ngai fa ali o winga mio le anga kuai. Right. Amen. Lea la tato te fiu e ka lai ma vala aua tu tangata o mai a Yesu o mai whaotanga ai keilon mea wa whai oe ma wha lave lako o mai langai vava ai mai ese me whai lea sa ese me whai alverso a koa. Amen. An mele tam whai tato e kalesia ia tato whautauta ia tato ola whapa ia ina ono le tua. Ia tato whaia meama ia tato mana tunatu e leo se suafa e unangi o le suafa o Yesu Keriso. Langa e moni lava na e wa maua fua e tato le mea lofa lea mai le tua le ola e whaavau. Ai aua lava ne ngalo e tato na totongi I le toto ma le tino Yesu Keriso. Mea na awane e ulangia ia le whaolatanga awane e ulangia le tala leia Yesu Keriso leo tala leia oi langa le seisi na maliu mo oi wana o Yesu Keriso. Mea la le ia vava ai fa leile tato o langa au nei le tua.
Awana ole asa al vayaso atoa ilo fale fenga luenga ilo fale aonga ile meke alwa ye failo fakau ile fale ainga ke ai fai fa leilo amio ye fa ali Yesu ai wol fa ali lo winga kwai ngi avea oi makangaka e upulanga inga ile kala leo Yesu avea oi makangaka e fainga ka ile o mayo kangaka aisia ile leva ai mai le mongia le swingo lo walanga ai tato fai tete ile kalesia le feme le ale mana po le ngoa oi no olua fai ile name feme lo tali Peteru fa longo tali a Peteru feme ona fai tu leo Peteru ya ilato ua tumu o ile anganga pa io le tua le tangata wa fa tumu ino le nganga le tu pole lava le tama fa la langi e tuli e tama fa Yesu se me e pa ua o ye malan fa tu ina wa tumu o Peteru le nganga pa ia le o ma fa ona tua i ma fa malosi matali atu la vanga le tali atu fa me ia e loe o to uma a toa male nu umo Israelu o le suafa o Yesu Keriso o le Nasareta o le na fa sautaroina o to o le o to e fa tu ina le tua na ye o ia lava o le mafuanga o le matou talainga le isi swafa wana o le swafo Yesu no other name. This church, Midway, thank God for that name, but not the church name either. Not the Assemblies of God. Praise God for that organization. We love them, but it's not the Assemblies of God either. There is only one name, and that name is the name of Jesus Christ. Every knee shall bow, every tongue shall confess that He is the King of Kings and the Lord of Lords. Awa lava le swafo Yesu e kako ke malu yai. Wa lava le swafo Yesu e kako ke kala yai le femei fesilia tu o le ale mana po le ale ngoa le te fa nga ina wo faya nei mea talia pete le swafo Yesu Keriso. In the name of Jesus, that is how we are doing what we're doing. Amen. Hallelujah. Ma liela fai upuna so fai upasun malto. Itala lava letas. Famela ua vava ai atu lato lelo tal noi ila o fai tau langsi au vanga ia le wo loko le anga melo tupui famela ua vava ai atu lato ile fa ma losi o Peteru ma Ioane ma o lo tangata e le ia o ina ila ua ma le vale lea ua lato wofo ai ua lato i loa foi o ila ua sa lato fatas me tusa leo vava ai atu tangata ia o tangata in no school before Laisi aonga tangata e ngā lulu e ngā luenga maua lalo tangaka ele pe ele amanga ia ngisi ai le feme kangaka e mangaku ma isi kangaka e mangaku fakau va isi le la feme walako va ai kul fa malosi mai o Peteru mai Ioane feme wo ofai la to ai sia me wo ofai la le lua mea o tumu le nganga pa ia lua o le foi o lato o lato tala inga ile swafo Yesu Keriso lua mea ngai mawhaienga wha malose o tangata Kerisiano o le wha tumuina o tātou le nganga pa ia lua a wane ngalo ia te oe e iai le mana i le swafo Yesu Keriso. Thank you, Jesus. Ai wha lea o ngā inga ngā mana pe awawai aku lea e lea mi o kongu lea sa a mi o leanga lea songfua aso lua aso lulu fko akau a mi o kongu lea o whaila on kuspaia askofi ko amio leanga aso falaile askonga ko saula ia kom faifo ko amio kongu le asa ele o loa ile pa io Yesu ele o loa ifo se kangaka ua yaile mamalu le tua le tangata e fel wa ifua e vava aya tu tangata e moni level tangata o Yesu o le maua na tatalo maua ma sha wa to lua malfanau ia tangia le mamalu le tua so se mea mateo ai o le tatalo foi na mo tato ekalesia I tato ekalesia Midway awane I fai longa tato ona leo tato launga leo tato tala inga leo tato worship team leo tato pese faitanga leo sisi mea ai fai longa ne ekalesia o le ekalesia wa tumu ile mamalu le tua o le ekalesia wa onga totonu le muai Yesu Keriso nanga leisia onga mea umanga pe ale ile tua leisia onga leia se onga mea umaya kako ke o mai leo kako fa ala inga ili ia so leisia o ngā pea whaia ele whaia molevi inga o le tua. Ai wālang tātou o mai nei aso lang lewa tātou wha mua le tua malona whina ngalo. Wānang tātou la ina nei aso lang lewa wha mua Yesu Keriso o ia o le hao o le ekalesia. Ele o se ekalesia se tangata o le ekalesia Yesu.
Mela ye tato ilo ai, awa nato manatu le tato baba ai, feme o tangata fatawa. Awa ne e manatu fatawa ayate oe. Don't think less of yourself. Because with you and the power of the Holy Spirit and the powerful name of Jesus Christ, you become the most powerful witness of God. Because that's what the Bible says, right? Acts chapter 1 verse 8, and you shall be filled, right? With the power when the Holy Spirit comes upon you, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my what? Witnesses. Yalang ay kinis nga kafim nga kakalo le pawa inga yar wifi lang a show inga si ay lang ay ngo si ay lang kangaka ay ba ay o le pawa le may si ay o ke o la vel pawa o ke ula yai au le pawa mai le tu inga ya fai ay o ma moli mau ile ya Yesu Keriso moli mau. Think about that. Witnesses. Church, there is a big mission field out there, and I'm praying that our church, we don't just sit around and be happy with this nice group that we have. We need to go out and bring more souls. That's what, because you and I, we were saved through that way, and we need to continue that task of reaching out. And I'm telling you, church, all you have to do is just ask somebody, hey, what are you doing this Sunday? We got a drive-in service at 10:30. Look at this. We got all this space. I'm praying to God for the glory of God that we fill this place up with cars so that we can continue to win more people for Him. Telo fai atu ki fiam ngao se ekalesia kumu lai se ngal kumu le ekalesia ile ngao le tua mele ka kam fai kwai le vava ayaku ile sele selenga tato vava ai le sele selenga le wa mato na sina mai. The harvest is ripe and it's ready to be brought in, but the workers, what are we doing? We're just coming to our group here. We like what we have. No, I praise God for our group, but we need to continue to have that mindset of building God's kingdom. We're not building a church, we're building God's kingdom. So let us be kingdom-minded, church. I don't want us to become this is good enough. No, this is never good enough. You start to bring God into a box. You start to put Him in a compartment. No, He is a big and great God. And we need to think kingdom-minded and win more people for the Lord. Say amen? Yes. That's why, I love this, because Jesus even warned His disciples, look, even before you go out, don't worry about what you have to say when they arrest you, when they deliver you up. It says, don't worry beforehand. Don't premeditate what you will speak, but whatever is given to you in that hour, speak that, for it is not you who speaks, but the Holy Spirit. So in other words, eleka wo fuka ko with ma fau polaska ko kalia ku kanga kai loko leanga mai manga leanga mai yake oi a fai wo fa atumuina oi leanga pa ile me tu spe yang feta la tu Yesu awako ke popole polaso kalia ku polasko upe fai yaku awalava le upe ku aku leanga pa ia yake oi le ku la nga e mafainga e kalia ku kanga kanga alfa la velave ole ku oi ai le ise nga pa ia ya o fa fela nga fa ku leanga pa ia I me ka e kalia ku ai. We need to have the Holy Spirit, church. We need to be baptized with the Holy Spirit. We need to be a church that is filled with the Holy Spirit. I'm encouraging the church. We need to think like that. Holy Spirit, we need to be a Holy Spirit filled church. And imagine what happens if every single person in here is filled with the Holy Spirit. Everybody would work together. Everybody wouldn't be looking around. Everybody would be doing their part just as a body. Because remember, the church is like a body. Some people are hands, some people are feet. Whatever part you play, everybody's doing their part. And we watch the kingdom of God grow. Amen. Because everybody is Spirit-filled. But I encourage you, church, just as we read here, blessed are you if you are insulted for the name of Jesus, for the Spirit of the glory of God rests upon you. And on their part, He is blasphemed, but on your part, He is glorified. What does that mean on their part? We're talking about the people le tangata ye fai mai yate oi. Awane ngalo yate oi so se teme fai mai yate oi. Ele oi ngai fai o la fai ai. Yesu. Lango le swafo Yesu. Me langai ke le ikai fu le o fai oi. O la fai Yesu. Lang le fe mai ila to ya fe me ua upulenga ina ila to a o toa ua vi ai le tua. Pena I tato lo o le o mai o tangata awal kau kali yaku awal fia fusu ai fua.
Ele fa pe o so malosi e fa ese mea. Nanga leo tato ilo ele ole malosi ele ole fita a ole nganga ole tua. Amen. Mela na a sausi ise fai te oe ono swafo Yesu. A wol fa ali fuol maso. A walava le maso ole loto mawalalo. E te mala malamai i ala ko ia lewo upulanga ile tua a oia ia lewo vi ia le tua le asone. Mela na ia tato mana tu natwa i mea ia tato malam lama ele o se taimi fa ali maso. Al taimi mawai le loto mawalalo ono Yesu langal tala le Yesu. Amu ia o tō pe alato upuleanga ma whaasa wā ia te o tō ma lato tuina atu pe o i tuina tua pepelo o tō i mea leanga uma ono au me ia o tō oli ma fia lava a wā o i le langi lava tō taui we whaalongo iai o le langi el tatou taui e ka le sia mela nai fa malosi e tatou awal tatou fa pese o ki nga inga fo i puapuaga yo a fai e ki nga inga o nga puapuaga e hala ya Yesu Keriso i e makwa fia i e makwa oli mua langa leo fai o la fai le tua lua o le langi o lo tawi la iso mela mo fo ngei la langi lo kom fai fali lo masum kom fai lo malosi e le iso me mawai a fai te loto mawala lo nga o fausi e lunga langi ya le mea ke invest I say amen. It's all about investing in eternity and not here on earth. Hallelujah. So the first type of suffering as a Christian. And the second type of suffering I want to spend time here on is suffering as an evildoer. Puapuaga le tagata amio leanga. Le tatou faita wale mua Peteru fast full lima. Awa foi ne iala ona faatinga ina so oto ina ua fasioti tagata. Pe ngaoi, pe amio leanga, po ina ua asiasi fua I mea o isi tagata. Like I said in the beginning, not all suffering qualifies one for God's blessing and joy, for human beings also suffer when they do what is evil. In other words, all sufferings are not the result of your allegiance and your association to Jesus Christ. Some of the sufferings that you are facing today is a result of our own foolish choices. And it may be easy to point out all the world and everyone who doesn't have faith and say, look at them, they're doing this, look at them. But you know what? Even in the church, as I said, in fact, even more worse in the church is when we find people here that are suffering because of their own evil doing. And the main point here is, like I said, believers need to distinguish between genuine Christian sufferings and suffering that are a consequence of misbehavior and bad choices. And so when I talked to you in the beginning, I told you there is a spiritual battle. That's what Ephesians 6 verse 12 says. For we wrestle not against flesh and blood, but against the principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Did you hear that? We wrestle not against flesh and blood. I know you've heard me say this over and over, but church, our fight is not against each other. Too many times, many churches are signified for their fighting amongst each other. I'm sure many of you are starting to see videos now of another fight, of a recent fight in a church. Can I just encourage you? I hope that nobody in this church is, number one, sharing that, because we only share the good news of Jesus Christ. Right. But number two, it's never a good thing when church is fighting. Yeah, that's right. How can we expect the world to come to the church when we look like the world when we fight? Come on. We need to learn how to live peaceably amongst one another. We need to learn how to be humble. Olo tatalo awone sharing a session tato ekalesia awone ile vave ile o tato etala no I mea le nga aya vave tato ile tala le ya Yesu. Ale ekalesia awone tato fia misa langa lesia nga kako misa ala foi misa langi. Yeah. Say amen, church. Amen. Awale ole tato tauma tagata. Say amen. Au aile tatou tau o ali isili mafai pule ma li o le pou ni uli o le nei lalo langi a toa ma nganga leanga I mea o ile langi. Ose mea leanga le baba ya ple kale si o le misa ya so uma. Ai misa I mea leanga. Misa inga wale mawalanga ya pi super kufanga le kale sia. Misa I mea ai, misa I lea mea, misa I le ai nga kalo fai le swafo Yesu Keriso.
Le poko ai leo mai ai umayasa anga le kufa kwa pisu po le ainga ole ako aku ngai kala ia. E kalesia e kako makaala I mea whapea. Ko la inga kai foi aluaku kufa le ke okusi misi oe. Yang kako o mai sueng ke okusi. Le kako o mai faile ngā luenga le atua. Hallelujah. Langa ei kanga whapea ngā aluaku lele o aku whasoa ke ia wahika. Se fa mole le kalesia ia makua fa le nganga ele ngi mea ngai kako ke o mai ai o mea ia kako ke o mai o le finga ngalo le atua ia tele ni nganga e manu malo ina moia nga pi super kasi a ke ikar pi super kasi saul fai fe au ke o fa kauso pusa pi super moe ai kako makahala I mea kako ke faia say amen. Ela fa mai kalatia lima sulongo sulfitu o te fai atu I o tau sava vali I la lea nganga o na le faia le o tau le tuina nau o le tino awa o le tino ua tuina nau le te te atu I le nganga ua tuina nau foi le nganga I te te atu I le tino ua fete nai foi ia mea o le mea le tau te le faia I mea tau te loto iai le taua lea le fete nai I le nganga ma tino o le tatalo le kalesia ia tatou fili la le nganga ia malo ale nganga I taimi uma ai a fai o oile fai ma whaakanga le kingo ia mea ngai alu apa u awal whaakanga so le kingo ai ia whaakanga le nganga pa ia inga ia whaakoa longa ngā luenga fai tutono ia te oima Amen. tatou wawa ai eu tatou malam nau fmei awa foi ne I ala ona whaatinga ina so o tau ina ua fasiosi tangata talo le atua le eisi fasiosi tangata ne e kalesia le isi mea fmea po le ngaoi tatou fai tete le kalesia awane iai se tangata ngaoi tatou masani e le kau whaamalamatu le ngaoi pe a amio leanga ale mea malia le kawhai kaua o le lainga mulmuli ngā le whamai po ina ua asiasi fua I mea o isi tangata palongo iai e sau mai ale amakanga le lisi o le fasioka ngaka Mka ukia ngā ansala o le ngaoi mka ukia foi le ngaoi o le ansala sau lo le ia ma le generalization le o le tangata amio leanga ai koe kua ia ma le apostola Peteru ia le lainga le afemea po ina ua asiasi fua I mea o isi tangata o le whapalangi le afemea busybody. They are busybodies, meaning this. Another translation says meddlers. The idea of a meddler is a person given to intrude in other people's affairs even though they weren't asked to intrude. Yes. Someone who gets involved in other people's affair without warrant to do so. One who is constantly interfering. Lewinga o le tangata e fia e alo e su e fua pisingisi e iskanga ka awale main langa ia pisingisi. Aku ai se isi upo le isi upfasa mo fain ku ai o le pisi pari o le fai kakala. O upo le atua le se upo au langa le whamea e pisi fua le asi fua I mea a isi tangata le winga e le ngofa ia ma vavaai langa ia ainga a e pisi fua le vavaai le leanga o le isi ainga a o langa le se leanga foi la ia le ngā alu la ia le whai kakala ku I kala ku o wo I Samoa kala anga le leanga le ia ainga a o le main langa ia pisngisi langa ia ainga e kale sia ia tatou vavaai fa le tatou ainga awa ke main fua pisngisi ai se ainga langa leo se kako kiu ke ngā o kako kiu ke o le whamalosi o le kakalo ai awa ke o le whai kakala fua ma whai kala leanga o lo kua oi ma ka ngaka I kongo le kale sia ia whamalosi le tasi kaule amen mai tua amen le isi me mo I le pisi pari manga ilu palango le pisi pari e pisi solo ai le pisi lai me le e pisi oso I le fale me fa longo uma pikil kel fongi e pisi e kolo me konga kolo ai kolo we fa longo pisi vili le kanga we fa longo alu ai le aso ako we fa longo ai le kai fa longo le upo le tua e kalesia I Midway o ke kakalo le ku awange iai se kangaka fai kakala I kongo nge e kalesia
Ia mind ka ko pisngisi baba aya ka ko ainga. Baba ai fa le ka ko ainga ai awale pisi fo isi ainga. Langal kala nga kuspaia. E ke alu fu e fai nga ka mai fasila au le makalo kwa oi ai fa fel nga o nga la au oso I fa fo yo fonga. Alo po Yesu wala se upo hau. Mena ia tato I loa le kalesia lango lisi mea lewa ma lepe e kalesia langa ngofa lisi ainga kong lisi kalesia ma faifo lisi ainga. A ole se mea nga vala awe le tua ia tato Midway ia tato on sai ia tato maua le whaapale pale ia tato maua le alofa moni ia tato maua le nofo whialofani ia tato maua le whautauta ia tato I loa whiavatai le tasi ai sea lango le fina ngalo leo Yesu a whai tato te alo lofa ma nofo whialofani o le mea le I loa I le lalolangi atoa o tato o na so moni na peon tam whai atu list time o le isi le awala e maua ile vi ingo le atua o le tatou nofo whialofani. Yes, amen. O le tausi whaalelei o le vāwhelua o le tasi. Sometimes we think if we sing loud, God's getting higher praise. Sometimes we think if we preach loud, God's going to get high praise. If we live a certain, but here's another way you can give praise, is this when you learn to love one another. Ya lang alupo moni lang fermentus pa eleai se tangata ato toi lalo langine. E ang sala tato. Hallelujah. Awa fo ilani ave mel excuse fa fela in fainga fa kangailo ang sala no. Ol mele tama faya to ia tato malama. We all make mistakes. So please, when your brother or sister makes a mistake, instead of pushing them down, help them up. Encourage them. Call them and talk to them. And we need to be that kind of church, and that's my prayer for our church, is that we are a church that learns how to love one another genuinely. Because don't forget that, isn't that what Peter says? He says, but above all things, make sure you love each other genuinely. What kind of love is used there? Agape love. O le agape love le atua e le fatua o ia le lofa le atua ia te oema. Ia fape na fo ile tato lofa. O le leanga mai o tangata ia tato ia maua pe tato le alofa. Amen. And so let's not be meddlers. Let's mind our own business. In fact, you know what? This was a problem in the church in Thessalonians. O le isi le fa lavi tu se Thessalonia le tato fai tau le fo ne fa tono le apostolo Paulo fa longo ai lua Thessalonia tolu fai o sulman tasi sulman lua fa mai awa mato fa longo o ia te o to nisi wa amio fa pio ia le singa va nga e mawhainga whai ngoa ile whasa mo le upule le medo le amio wha pio whemea e leo ngā lulu e lava ai mata fua I ngā luenga nisi le ringa o lau vaenga e lei maselako me whaile e kalesia ai a whailo fongo le kalesia ke ia wali ali mai ia maa makanga leo kele mai ai leise ngā luenga I whaia le whamai o wha longo I nisi a amio wha pio e le aingi lako ngā luenga ai maka fua I ngā luenga nisi le la feme ia matoa fai atu ma o tau wha pe atu ia te oe mato ai oi atu ia te oe vava ai le ali o Yesu Keriso ia lato ngā lulue ma le nofo fi le mu o lo tala noi tangata e fia tautala fia e alu ka lai le leanga o lea kangaka ma lea kangaka feme ia fai kou ngā luenga I le atua ma le fi le mu. Awa ke ika mai whaiwhi au e leo se upu au le upu le tuspa ia. Amen. Come on. O wa ako kau le pisa mai angi. O le upu le atua e whaita wai mo lua Thessalonia tolu e o foi lale mo mua Thessalonia wha. Whai upu e sfulu ma sfulu lua to e whamanatu mai foi. Kusi uma ia Thessalonia leo lo saua ia le apopo inga lea ale apostolo Paulo whamai awa foi. Ua whapea lava o na mātou whaia I le auso uma lava o I Makedonia atoa uma. Ai mātou te apuapuaga atu ia te o tou le ausoe. Ia whaasili pe iai. Ma ia o tou tau mawhai. Ina ia o tou nofo fi le mu. Ia whaia o tou lava au. Ma ia ngā lulua I o tou lava lima. Pe o na mātou whai atu ia te oe. Tusol mele tam whaila apostolo Paulo. Ngā lue a o ia. A le wha maoni a lisi ainga awal kusilima ngā lue a o ia.
Kakalo yai makalo yai awa ke o fai kalo ngaka nga lue a o ile meanga o vala awa ile tu ya te ai ke lo me kupo ile misa ke lo me kupo ai foi el fala la lang ka ko wo mul fua awa laval ka ko fa maongi lang ai leo mai ka ngaka ngai fa mangui aku ya ke oi e leo mai ainga ngai fa mangui ya ke oi wa lava le ku le ka ko ke au nga yai meanga ia fa maongi ya oi ia oi fa maongi ya oi ile tua fai lava lo me fai mele fai lava lo fa maongi ya ke sawe fai mele nga luenga le kalesia kusalava pele al waku se fafka yaku yake oi pele loa mai seisi nga lue lava oi mal fa maongi le tua. Praise the Lord. And I love it because the English version it says it straightforward. In fact, you do love all of God's family throughout Macedonia. Yet we urge you, brothers and sisters, to do so more and more, and to make it your ambition to lead a quiet life. It says, then you should mind your own business and work with your hands just as we told you. It says, make it your ambition. In other words, I hope that the ambition of the church isn't being quick to find out what other people are doing, but it says, make it your ambition to lead a quiet life, to pay attention to your own family, to watch your own children. Just because someone else's children isn't doing so well doesn't mean you can compare your children to them. No, you just take care of your own children. Watch your own family. Just because you feel like that husband's better, that wife's better, be careful. You pay attention to your own spouse. Pay attention to your own family. Stop looking around. Pay attention to what needs to be done in your household. Awange mawale kalesia nge ia ka ko mawale ngangale femela apostolo Paulo ia file mu ia faya lava oto lava fe au ia ngalu lue lava oto langaya eleo se tangata le tato te ngalu ai ole tua malona fina ngalu. So when you serve God, church, and when you serve God, nothing else will matter. You will know that it's all about God. Say amen, church. Amen. And so I conclude with our last verse. Verse 16, yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Aya faye fatinga ina se tasi awa o ia ole Kerisiano awole masiasi ai o ia a ia vivi atu ile atua ono lea lavamea. Even though the world may despise and ridicule the suffering of every Christian, in fact, it may not even make sense to many of us why any believer of Jesus Christ would willingly endure suffering for the sake of Jesus Christ. We must remain strong. We must be firm. We must be immovable. And finally, we must not be ashamed. Eui lava ina ile malamalama larolangi puapuaga e tatou te uia ono Yesu Keriso. Eui na lato fai mai ai tatou matau wemu mai ai tatou eui na inosia ina ai tatou ono le swafo Yesu ia tatou faamalolosi ia tatou tu mau malele faangetia ia alu le tatou faamalosi le galuega o le atua malele au noa aua foʻi nei masiasi se tasi ono puapuaga ua mafua mai i le tatou talitonuga ia Yesu auaua tatou iloa o le tau ia tatou o i le lagi o loo faatali mai mo oe mau pe afai tatou te le faavaivai mea naimnao mea tatou faamalosi tatou ekalesia tu mau pe il faoltanga tu mau pe il fatuatua aua tatou te ma siasi ai ia tatou matua vivi i atu i le atua i le tala lava lena tatou tala noa ai le galuega i fai le galuega i lima a e faitau ai le faasolonga lea o toe au mai foi Peteru ma Ioane le falepuipui mantua le taimi muamua lena ave ai ia na faasala ai le lau toe au mai faalua le lau toe tuuina atu foi Peteru ma Ioane le falepuipui ono lea lava le usustaia ia le tulafono le autusi upu ma le au faitaulaga sili le lau toe fesili atu poke makoke ele mako fai aku ia o lua muamua e auage i koe o koe kalai le swafo Yesu ai vava ai o le talia Peteru le femei o leo lo tangata lo tumu le ngafemei e tusa o na sili o le matou ana i le atua i lo le matou ana i tangata me leo tala no ai Peteru e sili atu le matou susta i le atua malona fina ngalo alo se me femei oto awala nei ave se
Ni te ufa penge e alu ngai fa pe lo pule. E sili lo falongo le ko ke le falongo ya oi. Awa. Ke foi we alu fale fai lo ko lua. E sili lo falongo le ko ke le falongo ya oi. Si se. Le context leo lo kalangoai. Pau lava le kai me sili el ka ko suska i le ko pe a fai contradict e le lalolangi le kula fongo le tua. O ka maua mai. A pau lava kai me kako ke leo suska i ai pe anga i kula fongo kangaka pe a fai ka ma fai kula fongo kangaka e fa alea o ngale kula fongo le tua pe o se fa kai ka inga leo tato e loa tanielu o tau malam lamal tali le alme kam fai la lange papalongi e fa me a fa sanga tatalo le tua e tatalo ya Nebuchadnezzar ngala wa mawe tato o tula fono se ngawa kama faile la lulangi e fa asili aku lako kula fongo le tua mela le wa le usiusta ya itan yelu itangata ya ai alu pe tatalo le tua le ngata le wo tato malam lama tala lentu atu ya sataraka mesako mapteniko femea olonga kale fa ili ona ifo la ile ale tupua o tato i lotu la fono mo mose awone tato au natu seisia tua awa foi nei tato ifo ise tupua o tal mela le tato lo ele ususta itama e tolo aisa lango mata ona sili atu tu la fono langi il tu la fono le tua. So therefore what I'm trying to say is you still need to obey the laws of the land. Wives, you still need to submit to your husbands. Children, you still need to obey your kids or your parents. Those rules still play. Don't use this verse to be like, oh, I'm going to listen to God more than you, Dad. No. Because the Bible says what? Honor your father and your mother. Say amen. So it never contradicts. But only in this case, because they were telling Peter to what? Do not preach in the name of Jesus. And that goes against what God wants them to do. Therefore, this is why he's saying, rather we would listen more to God than to what you are saying. Tato malam lamalata femewa umalo ona sasa ya ila ua. Ona toe fai atu la ia awangi ko yo e kala. Ai fa longo la o le kali kama ia femei ona o ai leo ila to na ilumo le fono. Ua oli ina ua taua nga ina ila to ia fa ale anga ina ona lona swafa. Ue fa longo. Tangata femei ua they considered it joy to be able to suffer in shame for the name of Jesus Christ. Church, are you ready to do the same for Jesus? And it may be easy to say yes now because you're not dealing with as much. But when the time comes, I hope that you will be able to stand firm and continue to declare that Jesus is King of Kings and Lord of Lords, and there is no other way to heaven except through Jesus. If I'm going to tu and nei tai au. Hallelujah. Kaman wia mai le tu and nei tai au ile. Tatu falong longo le upo le tu. Alfa malo sina mo e ma nei tai au. E ono tam fai tu se tai mo sola tatu e kale sia nei tatu mana tu natu fa. O le ai songa le mu me oma. Le ai le mele o ke alu yai. Ke foi e fa pe nga ke fai show me fa pe o le o lo mai se kangaka e o ngi ngalo ya ke oi e le se me lilo le sila fanga o le tua me ala le famel kuspeya a wale ulangia le tua e le ulangia le tua o le mea e ke luluwing o le mea nga ke silsiling bela nga po le alo fa longo mai pe mali e pe lei o le a foi lo kalia ingo le upo le atua neita e le mawhainga se le principle le atua. O le mea e ke luluhinga. O le mea ngā ke silsiling. Mea langa ke wha malo si le kale si o le kaimingei lulu e le wha maungi le atua. O le kaimingei lulu e le kakalo i le atua. Kakalo malo si molo ainga. Io e o ke loa le kele kako manga onga le foi kele o ngisho maku o lo ngau e wawa ai la ko whangau ia koe foi mai le atua aua ngei ku ua ai lo kakalo mo i lato e leo se kaimi ke alo e kuli mal songa lafu ai kala mamafa ao le kaimi e makua lulu ai le kakalo i luma le atua langa aisea langa ua ngao le atua e mawhaionga e ai le mana e mawhaionga sui ai o lato loto Pole alava se whaafita auli, pole alava se mea o e uia o te whamalosi ia te oe. E leo se kaimi e whaavai vai ele kalesia.
E leo se kaimi e whakamala ile kalesia. Au le kaimi e makwa lulua ile whamaongi. Lulua ile whaikau le upo le tua. Lulua ia le angapongi. Lulua ia le tatalo ma le au noa aisia. Le la o mai taimi whaingata. Ke ue whape le o mai e le kai kai a wheka ui ngai kausanga ma kaimi whaingale kalgoa Yesu. E o mai au le fasili. Le aso kali aku pe o mai kaimi o whaingka. Ue ka penga whale anganga. Langa so se kangaka o le asaungi i se malanga. E ailonga ka penga. E ka penga le oso mo le malanga. Ale ka le sia o le kaimi ngei ia maka ala i ka kou. A maka nga ka penga o le o mai aso whainga ka. Aso e le koe usiuska i whangau i mākua. Aso e le koe alofa i kangaka iska ngaka o alofa i lato. Aso e tupu te le ai le amio le anga. Le whame e o mai. Au le fesili. We saungi. We saungi e tauwhi mau I lo whatuatua. We saungi e tinga ina mo Yesu Keriso. Are you ready? And you have to be ready, church. You have to be ready. That's why we're warning you every single day. Now is the time to wake up. Don't wake up late and the door's closed. Don't come to your senses and the time is up. Now is the time to come to your senses. Now is the time to wake up, church, and be the church that God wants this church to be.